واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga uripno Allah, mga pagariami, mga luksami, na mga bubayami. Giyang kaiya bendingan tanu imanto, mababaluya alang tanu na tumata na ini makapantaga isi ko kapapagana da si sagyang kaiya agama tanu agama Islam. Makaliliru na giyang kaiya pamana salakawa papagana din lagi daging kaiya Western education ayay niya pugusayin tanong na makapantag sa giyang kaiya agama tanwa agama Islam. Giyang kaiya kaya padsi iya bendingan agiyang kaiya kapag nadsa ilmu inu saya inupad sabab sa padai si ku mga importante si ku kapag agama padai si ku mga ala asimba si ku Allah Ta'ala agiyang kaiya kapag nada sang kaiya agama tanong. Giyang kaya kapag nadsa ilmu na talo saya susun sa mga tao. Pag mayroon na mga tao apiagan na dinan sa ilmu na ining gulalan nila. Naginan sa mga tao amya kakadig sa turuan. Miya kadigiran sa turuan lalan o sinan ito akiya bubayaan sinan Allah agito sa mga nabi, agus sa mga syahid, agus sa maana niyan na mipiya. Ikadua, asusunan o mga tao sa giyang kaiya kapag nadsa ilmu. Na mga tao miyaga nadsiran sa ilmu na dayran gilbaka agiyang puto piyaga nadiran. Nagyuto sa mga tao ayama na niyan na mga tao kiaralangitan siran wallah aginan sa mga Yahudi. Sadin sa tao maganad sa ilmu adin yan gulaulaan na ekiringan yan nagyang puto mga tao mga Yahudi kiaralangitan siran wallah. Ikatlo susun ang mga tao na mga tao agisiran gelbak na dayran paganada agyang kutuan iran gelbak. Mga tao agisiran yung gelbak sa kada amalang uni na kada sabot. Na aya ini baratang kiran wallah naginan sa mga tao ang mga Kristiyan. Agisiran di gelbak saya makna niya na kada sabot. Naginan ikay importante agyang kaya kapag nagsail. Giyang kaiya bendingan tanu na tumata na aya bendingan tanu na sukukuman o kapag nada si ilmu. Nagugiyang kuto ang mga kalbihanian, kalbinian gusto paparangayanon udi na tigitanwa mga ukitukitian. Giyang kaiya kapag nadsa ilmu si agama na aya kukuman na yan na dua. Igira na diimbuli sa kaniyan na fardu ain. Ebtero na fardu ain na uman ipisa katawan sila katanaw na wajib si kuman ipisa katawan agyang kutuwa kapag nadaniyan si sagyang kaya ilmu. Ikadua ako kumaniyan na fardu kifaya. Ebtero na fardu kifaya na umapaganad sa kaniyan usabaad naging kaya sabadun na miyada kiran agyang kutuwa kisah sang gulay niyang kiran. Na anto ni kapkubaluin yan a fardu ain. Na aya kapkubaluin yan a fardu ain wajib paliwat si kupisa katawan manisa katawan katanong na giyang kutuwa kapag na tanong si iku kabnar uli na giyang kutuwa kapag na tanong si iku mga subuan wallah. Na iya pinakamala ay ni subur tanong wallah nasuka pakisisa sik wallah. Pagka na din tanong agyang kutuwa simba si iku manisar katanong na wajib kapag na din yan si iku simba sik wallah kapakisisa sik wallah. Na pagka na din tanong pansusuranga yan kapan ako to ay sabab na antano kapan ang gilay. Giyanan. Nagyang kaya makapantag si kusubuan agus minisapar
na suka pagana daun na wajib rakatan pali buat rakatan kumanipisa katawan si rakatan. Nah, sukman sumanga salakaw sa napaganan lagi du kita karidu kalebeng. Na mana niyan na asar amaso usabagi na miada suki papalibat nun si kuya mana niyan na anto ni iba na sabad si kumangorip no Allah. Nah, ginan suku kumano kapagana sa ilmu. Kapagana da si sagyang kaiya Quran agus sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anto ni karina saya pinakamala apaligot rakatan wa pagana din naging kaiya tauhid, yung kaiya kapakay si sasik wallah. Ayakatir wallahu ta'ala natigin manay. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Tangkadang ka kanalang ka, paganadang ka, mata na da simbaan abnaray yung taswallah. Wastaghfir li dhanbik, nagwe mo ananiyan na pang ni kasarila pipantag si kulusang ka. Ginampan ikarina sa giyang kaiya kapaganad na kiyo na ini si kulang wantaman. Si kudang kakanggil baka sa giyang kutwa panggil baka naka na wajib ka adaan ka akanala giyang kutwa panggil baka naka. Bakad makapangupira, amay ka doon katawan kasi makapangupira. Bakad makapumulong, amay kaya makna niyan ada katawin kaon. Doon nakapaganada, nagungkabu ay makna niyan ng gilbaka. Giyanan iso kapaganad sa ilmu nami unasi kulang wantangan. Nah, ay katuro mga ulama natigiran man eh. Nagiging kaya kada kakapaganad na wajib ya sira katano. Na ay katuro mga ulama natigiran man eh. Al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin. Yang kutua mga tao adisiran inggilbak akada malang kada sabut na lagi sa kanya na uplila kawada banin dalan. Ikadua katuro mga ulama natigiran na al-amilu ala ghairi ilmin yufsidu aksara mimma yuslih. Yang kutua mga tao adisiran inggilbak sa kada malang kaemanan yan na sustigitan wa kapanarbak na mas bala suka pa kabinasan yan adi suka pa kaumpian yan na sumasagde si kudar patan si saranaw kaya daan mga tao sa adat si kumang ulama umani isa na liyakan yun ay ini saya niran sa pawirinjil ay ama na niyan naku niran apawir udi na lagi bukap majika aging kaya kapag nadsa ilmu kinang na namukit tanong si kulalan yan da ataw amya ulama agu maganak sa kanyan si sawalay nasukan na batan usangan na batan usangan na kaad na kisangan umani sa na adna sangan yan na sadin sa pakisasangan na kawallah na ayang ang gilbaka na anto na ikapakalalabi yung kaiya ayama na niyan na kapaganad sa ilmu anto na ikapakalalabi niyan inu tano ipaganada inu tano ipapaganada yung kaya mga kalbihan yan na ayas sabab na ipapagwiyat tanong kung ginawa tanong sa kalu-kalu na ang tanong mapaganad natigitan wa at hindi mo na rin pangaliyan ni ay ama na niyan na so tigiran ako minindi tao luami sa kaputian saya ama na niyan na kaya pakato ami naging kaya man nakapapaguntod dyan saya na pwede ako kapaganad sa ilmu yung kaya kau untod dyan saya alalang aging tanong aging kaya mga pagaritan o mga ulama na pwede ya si kuwap paganad tanong si saging kaya agama tanong agama Islam ikadua na bada dia mga muria tau tanong aki sugutan ukiran agi yung kutua yang mana nakapaganad ami adu aging kaya pagaritan wa pwede sa kabnar mga watas si kuluk siran agi yung kutua mindu iranon sa Quran pwede nan sa kabnar waya mana niyan na mga watas tanong na ditanong dito suldan ka miyaw sa ito waya mana niyan na mga isa sa aging kutua mga pagaritan na paganay akapakalalabi aging kaya kapaganad sa ilmu na annahu irsul anbiya giyang kaiya kapag nadja ilmu na miya warisaya minibuga karakatano yung mga nabi asa katano miya kapang wariso minibuga kirakatano ya na sumanga nabi na kanaba aya akya pang warisan tanukiran na batamok kanaba san piti barangan abaran dia ka aya miya waris tanukiran naging kaiya ilmu giyang kaiya kapag nadatan sa giyang kaiya agama tanu agama Islam ayat katru Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ulama warasatul anbiya mata na sumang ulama nasiran iganti yung mga rasul innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhama
nagumataan as mga nabi nada akia pangwarisan kiran aya maknanya dirham aguda akia pangwarisan kiran aya maknanya dinar innama warasul ilm aya akia warisan kiran lagi yang kutu aya maknanya ilmu ya wafat nabi sallallahu alaihi wasallam nada amini begakian aya maknanya natamukian ugi naging kutwa ilmu siku Quran naging natanian siku mga sahaba na pinggil bak mga sahaba na miya paruliran aging kutwa katugum piya sa aging kaya dunia mala naging kutwa kapakaslang sa maliwanag sisa lungan mo rin. Ikadua, annahu yabqa wal mal yufna. Suaya makna niya na ilmu natatap di keda da isinupian na sutamu na kipos keda lain man giyang kaya ilmu nasi ko kata tagutan sa giyang kaya dunia nasadin sa miya pamular ka ilmu nada aban yan ka keda kasadin sa kando wan kaun na aya makna niya na pekindo mamusi ko anto na iba na sala ka ka na pupakaulad miya wafat ka na mibubuga ka aging kutwa ilmu ka di keda so ilmu so tamok na aya makna niya na adna tama na iyan asutig mga lustano uding kaganatin as kain ganatan yan na ayat hatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin manay idza mata al insanu qata'a amaluhu illa min thalath andin ni kapatay utaw na miya teped kunik siunian si saging ke dunia miya putul sumang amalian inun tabo tigu Nabi ada ma teped nagiyang ka iya aya makna niya na telo nagiyang ka iya telo apa gaduin tanong na aya bu aluin tanurun nagiyang ka sa timanon giyang kutua aya makna niya na ilmun yuntafa'u bihi ilmu aki yang gunaan na aya ilmu aki yang gunaan nagiyang kutua miyaswa na raks aya makna niya na miyang gilbak agiyang kutua miya ganan ikatlo akapakalilbinian na so mga ulama udi naging kutua mga tao adiskan yan di maganad sa ilmu udi na mga tao andunun aging kutua ilmu na mini itong sa kanyan sa kung mga tao asisaksi si kubnar so mga tao amya ganad sa ilmu na sa kanyan kung mga tao misaksi si kuya maanin na benar si ku untol ay katuru Allah Ta'ala na tigimanay syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist bisaksian wallah yani man kasudin wallahi misaksiun bisaksian wallah samatan ada simbahan abnar inul tas kanian wal malaika agus mga malaikat na bisaksian nilampen wa ulul ilmi qa'iman bil qist agus mga tao mampunay sa ilmu leni man nakapiya ka tundu-tundu wallah bagani amisaksi si kubnar na wallah ay kadua misaksiun na sa mga malaikat na ay katalo na sa mga ulul ilm mga tao asisikiran aging kaya ilmu ginan ay maana niyan na kapakalan lebih aging kaya kapaganad sa ilmu pwede mo nakapakalan lebih niyan na sa mga tao ay nisubwala aging kutwa kaunutikiran si kunikang gira-gira ako betad mga tao na mini itungon sa mga ulama ini sugu wallah suaya makna niya na kaunuti ko mga dato na ini sugu pun wallah aging kutu kaunuti si kuya makna niya na mga ulama aging sabab sa sudato agus sa mga ulama na diyan makapumbulag di makapumbulag ay sa mga ulama sa ipuyag si kuya makna na syariah islamia na sumang sa mga dato na sila ipungbulalan kuya makna nakapakatana si iku syariah islamia ay katru Allah Ta'ala natigan يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إيم يا مراتيا na unutinius wallah na aguswa ya makna niyan na sugu unutinius Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum agiyang kutuwa tao abigan rakanu sa kapar na pedisan suaya makna niyan na mga ulama padapan akapakali lebih giyan kaya kapaganad sa ilmu malutan wa yapsilusaw na sabab sa giyan kaya madakal pa na mga pagaritan wa kanagtanong silang siya pwede mo nakapakali lebih giyan kaya kapaganad sa ilmu na da asay ini sugu wallah aging kutua kapangasigirun ama kaniliw sa giyan kaya dua
Paganairun nagiyang kutuwa tao abigan wallahu ta'ala sa ilmu. Ikadua nagiyang kutuwa tao abigan wallah sa tamok na yama ananian na inusarian sa giyang kutuwa ikasuswat wallahu ta'ala. Itero Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnatain. Datigin akapangasigiya maka diliu si sagiyang kedua apangasigian. Rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Paganiron sagiyang kutuwa pangasigian na tao ay ni bagiron sa Quran siya butiyan sa Quran na ining gularan yan si ikut ayamanan yan na tenday o kagagawi agus so tenday o kadundo. Wa rajulun atahu Allahul malan aw giyang kutwa tao abigan sa kaniyan wallah sa ayamanan yan na tamok fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar as kaniyan na di niyan ingeston si ikut tenday o mabuwas sa gawi agus so ayamanan yan na kadundo. Dua ini so Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ngasigian aginan su mga tao apiagan na diran su ilmu augiyang kuto mga tao abigan siran wallah san tamok na pinggas tuiran si ku ikasuat wallahu taala. Pada pun akapakalan lebinian na annahu tariqul jannah yang kaya kapagan sa ilmu nana na si ku surga. Adin ikasungguh saging kutu adalah apa kan adika sa ilmu na sisi kasi kulalan si ku surga. Diyan kaya kesung tanu saya. Lagi yang kaya lalan tanu ini ketas tanu. Nasi tanu mata tagu si ku yang mana ni lalan si ku surga. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. Sadin sa tao amukit sa giyang kutwalalan ayay ni ukit yanun na pelulubaon sa ilmu paganad sa ilmu na pelubulubud nun wallah agiyang kutwalalan apad si kumangalalan si kusurga na malun yung mananan pupandapati na padapan akapakalan biyagiyang kaiya ilmu na sumanga ulama so tao amia kaswa na siran isindo mga tao ang kakenunwiran sa giyang kutwa turuaniran nakakapukasiran sa giyang kutwa ayam ananian nakadidiganiran katusan iwa sumanga ulama tanu na didan ipanutunin adna sa katao amamasikum banu Israel amia kapatay sa siyaw pulo agu siyaw ayam ananian namia patay niyan nalumia lang sa kanian namia to niya naging kaya barasimba nakagi matong niya naging kaya barasimba na inisya niyan at tigina ay barasimba inu pakatawbat ako tigina anto na inusangka na tigina ayan usakan na siyaw pula usiyaw amia pater na tigina diga pakatawbat na ini ganap yanun ikamagatos abiyong niyan pa naging kuta barasimba uriyan niyan nalumia na kaupman mayong niya naging kaya ayamaan niyan na ulama alim na tigina na pag-isyang kuska na tigina anto na ipakaisya ka natigyan na inu pakatawbat ako natigyan na tunay nusyan ka natigyan na ayan nusyakan na ayama ananian na magatos sa kataw miya patay natigyan yung kutua alim at tigin manaiya pakatawbat ka asar katubat ka sa ikwallah napinggunan na uniyan sa giyang kutwalanan asungan yan ayam mga tauron na mga tao abarat simba sa ikwallah na sumiyong naging kutwa sa kataw mama na ayan yan katatawag sa giyang kutwalanan sa kapsungin sa giyang kutwa derpa na kiyapantagan sa kanyan akapatay na miya kasulid sa kanyan sa ikusurga na anto na isibutin tanong sa giyang kanan at tutun giyang kaya tutun na pupunutun na ya o Imam Bukhari tigyan ay isibutin tanong san na giyang kutwa kapupeka nggaya guna mga ulama udi na giyang kutwa yaman ay nakabubaluiran asiran ipalitaan mga tao kudinan kakadidib ginan iguna udi na kapakalan biya giyang kaya kapaganan sa ilmu pada penakadihan yan na ayamanan yan na giyang kaya kapaganan sa ilmu na kisabapun akap kipuru aging kutwa pangkatan utaw si saging ke dunia na kipuru pun so pangkatan yan si sanungan amul itiru Allah Ta'ala atigin manai yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ipuru wallah susiran untuk amia marati apa kan na ini mana kapilih piakan bemidian ay puru wallah supangkatan yan aging kutu amia marati aging kutu amia magadad sa ilmu ipuru wallah sumia marati apa kan walladhina
walladina utul ilma darajat aguso siran to apiaga na diran so ilmu sa dibun pira pangkat ipur wallah so mga tao ay mananian na miya maratia mga tao apiaga na diran agiang kaiya anto na iba na Quran ay puro siran wallahu taala na badiyan pen akalbihan na giyang kaiya kalama-lama udi na giyang kaiya darpa agi ipaga na din sa ilmu na inigrarasan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na kalama-lamanan apad si mga kalama-lama si iku surga. Ay pitro Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil janna farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul janna?" Qala, "Hilaqul dhikr." Pitro Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ubani watigin segedi so mga kalama-lama si iku surga na panatib kanurun." Na pitro o mga tawat tigiran mana iya anto na ikalama-lama o kasurgaan na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam agiang kutuwa darpa adi kulilingan waya maananin na pananadumci ku Allah mana agiang kutuwa ipaganadan sa ilmu agiang kutuwa darpa at ketimun sa mga tao adi dan pananaduman sa Allah ta'ala lagi kaya katitimutan saya yang kaya katitimutan saya lagi kaya o untu dan tanu na padaya si kuma kalama-lama o kasurgaan tanu pengni tanu si ku Allah batan diang kaya katitimutan saya na gini katimutan si ku surga nah dito sa mga kalbihan kapag lebih o kapag nadsa ilmu si tanu sa giyang kaiyaan na ayu kitian paparangayan nun paparangayan si kuya maananian na kapag nadsa ilmu na aya paparangayan nun na paganayron na ikhlasun niya lillahi ta'ala diyan kutuwa kapag ikhlas tanu sa iku Allah diyan kaya kapag ikhlas na giya i-isyarat ikaketarima waya mana na mga amal tanu ibarat yan upama kasumiyong tanu saya na ini sumut tanu saya nakagiad na pagkatimu sa napanganangkan nata kunti diterima naging kutuwa mana na kaya sumut tanu saya ini sumut tanu saya nakagiya adin ayam ananian na matatago saya ap kebibayaan tanu karena ba ini sumut tanu saya nakapaganad sa ilmu na yung kutuwa kaya sumka saya na yung ananian na dito terimaan ini sumka saya na may ikhlas ka para si ikwallah agwi paganad ka sa ilmu na dito yung ananian na miyaka atud amal at terimaan wallahu ta'ala ay katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin manain man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhun nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar sadna tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao amaganad sa ilmu ay ini paganad yan sa ilmu na ipagindi yan ako mga ulama nagu ipamawalian ako mga lampawi hindi naging kuto mga lalong odi na ini paganad yan sa ilmu na yamanan yan na ansa kanian ansir kanian mipuntiri agi yung kuto pangilele ng mga tao ayamaan na ansa kanian sikat adkhalahu Allahu an-nar napakasulidin sa kanian wallah siku kanarakan leni mananan kinanglan na makapag-ikhlas tanong yang kaya ikhlas nagiya iya maanan niya na syarat o kaketarima yang kaya amal tanong si iku wallahu ta'ala nah ikadua an yakuna at-talibu sabiran fi talabil ilm mabalui suaya maknanian na murid ama sabar sa kanian kung kapaganadian sa ilmu na giyang kutuwa nga kabaluin masabar na giyang kaya kapaganad sa ilmu na ad na pupumanagad ka amargan na sabar na kauto giyang kaya ka sabar na upama kay pagibarat tanong na bulumaya ayaw maanin napapait na kinanglan aming pulalan tanong kagiyutui ukit waya maanin nakapaganad sa ilmu ay katalo na al-amalu bil ilm sukanggil baka sa ilmu na sukanggil baka ko ilmu na udi manggilbak udinan manggilbak na da akipan tagaging kanan na ilmu na ay pikiran yun na sa din sa miya suwa ka ilmu adin kayong gulalan na isumari kanan si salungan amuri apadanan si ku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apat ay pagisakuripan na isaw naging kaya ilmu asadun sa miya suwa ka na udin kang gulalan na ipagisir ka si salungan amuri ay kapat na ad-da'watu ila Allah ipunulo na ka suwaya mo niyan na miya suwa ka ipunulo na ka suwa Allah miya ka suwa ka na inulo na ka kung mga tao
pedanan si kuya makna niyan napaparangayan si kuya makna niyan nakapaganad sa ilmu. Ay kalima na al-hikmah. Aungangan. Igi naman ito Anthony iba na adna din kami pagpeda na kanaba kayo miyaling ka sa kanya na miyaribat na 3,000 kali. Di utuma pi paparangayan. Pakaw kitang ka sa kaungangan. Saya makna niyan na kanabang kaun berdan. Kanabang kaun berdan. Lain man diang ko to pediga naigira adap kebayaan nakapangan kan aawi dan yan naigira ini beginian raka api pipi anian ibarat tanong pamasakik na ini beginian raka sa pipi anian napa api aginawang ka au pamak man nakaya ki beginian kaun aawi dan yan naging ko to pangan kan nabani rakan nini udan tadi nian to ay kerat aginawan yan api kap kebayaan yan si kupangan kan nada abanian ay makna nian nagubuda kapkeun nah ay kanam na ihtiramul ulama wa taqdiruhum so kasla-sla udi na kapagadati si kung mga ulama nilay ni man naging kay masatan na imin ka lang mga tao na do mga datin sa ulama adna mga tao apang ginawa silan inumiya binasa suranaw tanong apo ng mga ulama na misubra na dan kumarsik ayaw makna niya na dila aso mga ulama na miyuntud sila na mga telebisyon na tuminindig sila na kuwaya makna niya na mga member na tuminin digsilan ko waya man mga seminar apo pagusay nilan suwaya man niya na ini sapar wallah kaan ka pa nang gili mga tao na piagusilan sa mga sugun wallah kanilan manggilbok na liampaw yung mga tao uriyan niya na may paruli yung mga tao aging kutwa kabinasan sabab ko kira lagi tilang kumang ulama na tigilan ayam ya kabinasan sarang na sumang ulama kana lalungan ayam man niyan na atiro dila na amarsik ayam man niyan na pulubudan niyan sa marsik akatiro na sa mga ulama na ayat kapito na ad-difa' anis syariah pelindingin suaya makna ni na syariah diyan kaya agama tam na pelindingin niaganad ka sa ilmu sa ini paganad ka na yaman na pelindingin ka suaya makna niyan na antun ini ba naging kaya syariah islamiyah padumpen na ad-tamassuku bil kitabi was sunnah na inutan paganada suaya makna niyan na ilmu agi pagkapitan tanong sa Quran ug sa sunnah Pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ya adna tingu nabi ay dibuga ka kan dua amay ka kepitan yu nadi ka dun madideg aginan su kitab Allah agu su sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi kaya agama tanong nakanabaya ka penggil ka tanong nabaya pagilian tanong grupo aya ka penggil ka tanong na pagilian tanong so kini tulad nun Quran na kini tulad nun sunnah so hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam na urian yan na pagilian tanong aging kutwa kian digide yung mga ulama uli naging kutwa mga salaf si iku kaya maanan yan nadiran kapag siya isaging kaya agama tanong barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wal dhikril hakim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh